karon mga guys, sa atong video karon ang pagsulod sa Museum of the Future. O di ba? Apay pa lights. Sige, lights. Assalamualaikum. Tora, istorya na si Madam. My name is Aya. I'm Whoop. a resident of the Museum O of the mga Future. kauban sa pagtanaw. Hangad lang mo mga sir. I was envisioned. O istorya na si Madam. Putlong sa nato. Pak, musakay na ta sa ilang spaceship. Nanaw. Sa kabalon sa buhaton. Pak, iyan na ta sa kalawakan. Pak, kalawakan. Unsa naman eh. Kita na. Siya naman itong mga nakitaan diri guys. Na istorya lang ta kung ito mahimo. Sila si Sir si Manong video. Nilupad na. Tara. Natas kalawakan guys. Ito itong kalibutan. O hilom sa tagamay kay maminaw ta sa mga astronauts. Saba kay kadung. Pop na nato sa kalawakan. Ngit-ngit na kayo guys. Kanit-ngit. Wop. Iyan sa tigri. Mura naman nag-Saturn. Saan naman siya? Pop. Palapit na ng palapit. Allah ko diho. Allah ko. Video. OSSI now has control over final docking. It's been a pleasure to be your captain today. Please enjoy the view. Wala naman tignas Transformers ani. Pak, hangad gamay. Pak. Birada dia cool. Tora cool. Simbol na cool. Pak, ablihan ang abridor. Pak, ablihan. Murahang Iron Man. Sunod na tayo na guys. Whoop, nasa YouTube day. Pat. Ayun. Abot naman siguro ni. Pak, dara sunod na ta. Naratas moon. Pak, pinalakaw gamay. Tsak. Uy, holding hands pa. Si mamong si Sir. Pasok pa diri gamay. Whoop, pinakurat ha. Vlog. Wow. Kanindot. Unsa man ni siya. The deck of Space Station Home, 600 kilometers above Earth. Let's get to know the neighborhood. Follow me. Please let's gather around this beautiful 3D model. This is the model of OSS. Please feel free to stay in one circle and do not touch the project. Aya is gonna give you induction in Arabic and English languages. Please listen very carefully and also enjoy. So guys, mauto atong pag-tour sa entrada sa Museum of the Future. Marag ko po to. Bye.